Imirwano ikomeye cyane yongeye guhuza umutwe wa 23 ndetse abazarendo bakomeje kugaragaza umujinya karundura, bakaba bakomeje gusaba yuko ibice byose byamaze gufatwa n'uyu mutwe wa 23 babivamo. Ndetse uyu munsi nyuma yuko umwe mu bategetsi bakomeye cyane muri MONUSCO yerekeje hano ku kibuga cy'indege cya Goma atwawe n'indege ya kajugujugu, akaza gusaba yuko iki kibuga cy'indege cyafungurwa, akaba ari kimwe mu byifuzo yaje kugenda agaragaza. Abazarendo bongeye gusaba yuko by'umwihariko iki kibuga cy'indege gifungurwa, ndetse bakanasaba yuko kandi iki gice kigomba kuvamwo n'abasirikare ba M23. Muri teritwari ya Masisi imirwano ikaze cyane yongeye guhuza abazarendo by'umwihariko ndetse na M23 ahitwa Ibiguri nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Imirwano yongeye guhindura isura uyu munsi, mu gihe kandi iyi mirwano ikomeje kugenda iragaragaramo indege z'intambara ziganjemwo izitagira abapilote. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kwerekeza i Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia, aho yitabiriye inama ikomeye cyane, aho ndetse araza guhabwa n'inshingano zikomeye cyane ibikomeje gutuma igihugu cy'u Burundi kizamuka mu buryo budasanzwe, ndetse iki gihugu kikaba gikomeje kugenda by'umwihariko gihabwa inshingano mu kuyobora aka karere k'ibiyaga bigari. Bifurije ibihe byiza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Mbifurije kugubwa neza, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Munyemerere turebere hamwe amakuru agezweho akomeje kugenda avugwa. Reka nkwibutse gukanda subscribe niba ragwa mbere ugeze hano kugira ngo uwa mbere mazajye badukurikira, maze utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwese mukomeje kudukurikira. Itangazo ryamaze gushyirwa ahagaragara n'abazarendo by'umwihariko ryongeye gushimangira icyifuzo cy'umuyobozi ubutumwa bwa MONUSCO ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wamaze gusesekara mu gisagara cya Goma, kimaze umwaka kigenzurwa n'umutwe wa 23. Kimwe mu byifuzo byiwe yagaragaje ko yifuza ko iki kibuga cy'indege by'umwihariko cyafungurwa, bikaba inzira nziza n'ubundi ku baturage cyangwa se intangiro nziza zo mu bikorwa by'abaturage. Gusa amakuru avuga yuko iki kibuga cy'indege kubera kose kigomba kuzajya gikoreshwa cyangwa se cyifashishwa n'aba bategetsi byanze bikunze bo muri MONUSCO, cyane yuko indege z'intambara ndetse zizajya zinakora ubutasi muri Uvira zizajya zihagurukira kuri iki kibuga cy'indege cya Goma nk'uko amakuru atugera bivuga. Ntawe kiratangazwa n'umutwe wa 23 niba uyu mutwe by'umwihariko ushobora kuza kwemera iki cyifuzo cyangwa se ushobora gukomeza guhakana nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugerera, akaba akomeje gushimangira yuko abazarendo bamaze gusaba umutwe wa 23 gufungura iki kibuga cy'indege byanze bikunze, ndetse abazarendo mu burakari bwinshi bongeye by'umwihariko gusaba yuko M23 mu bice igomba kuvamo n'iki gice cya Goma bagomba kukivamo. Ibi babisabye kandi mu gihe uyu munsi imirwano yari ikaze ku by'umwihariko kuri uyu munsi wa kane ndetse no ku munsi wa gatatu by'umwihariko muri uku kwezi kwa 2026, aho imirwano yahuje inyeshyamba z'abazarendo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ahitwa Biguri, agace kera cyane gaherereye mu hafi y'ahitwa Karengera muri sheferi ya Bashari, teritwari ya Masisi cyangwa se mu karere ka Masisi. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, inyeshyamba z'abazarendo zagabye igitero ku birindiro bya 23 kuri axe ya Kilombo ahagana saa 2 z'igitondo nk'uko amakuru atugera bivuga. Societe civile muri iki gice ivuga yuko iki gitero cyaje gitunguranye, cyaje guhitana abasirikare ba 23 bagera kuri 25, ndetse abazarendo babasha kwigarurira iki gice nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Nyuma yo kugaba iki gitero muri iyi axe ya Kilombo ahagana saa 2 z'igitondo, hakurikiyeho rero kurasana hakoreshejwe imbundano ndetse n'imbunda ziremereye cyane, maze bikutuma ibikorwa by'ubuhinzi bihungabana by'umwihariko nk'uko iyi nkuru tuyikesha Kivu Morning Post ikomeza kugenda bivuga. Kimwe mu bitangazamakuru bisanzwe bikurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu mirima rero habereye imirwano kuva mu gitondo, aho ibikorwa rero by'ubuhinzi byahagaritswe, ariko kandi ibintu biri kumera neza. Ahari hashize igihe kirekire abazarendo batagera muri iyi zone, umutuzo by'umwihariko wagarutse guhera saa 6. Uyu ni umwe mu baturage bavuganye n'uru rubuga dukesha inkuru rwa Kivu Morning Post. Biravuga ko kandi nyuma ya saa 6 ibintu
ibintu byari bitangiye rero gusubira mu buryo. Abarwanyi ba M23 bakaba by'umwihariko bongerewe ahitwa Ikarengera ndetse no mu bice bihegereye ngo bakomeze kubungabunga umutekano kuva mu Kuboza, Karengera kandi ndetse no mu nkengero zayo ngo hari umutuzo urebye, usibye udukorwa tumwe na tumwe two guhungabanya umutekano. Izi ntambara zikomeje guhindura isura mu gihe n'undi abategetsi hirya no hino mu isi bakomeje gushaka uburyo bwose bushoboka ndetse n'ubudashoboka mu buryo bwo kugira ngo babashe kurebera hamwe uburyo by'umwihariko izi ntambara zikomeje kubica bigacika ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zahagarara. Gusa bamwe mu bakurikiranira fibera ku butaka bwa Kongo ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko mu gihe ibiganiro by'umwihariko bitegerejwe bidaheza abanyekongo by'umwihariko bitajyanamwo n'abaturage bose cyangwa se n'abari mu makimbirane bose, bizagorana yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo izoca iraronka amahoro nk'uko bigaragara. Hanyuma rero nkomereze ku makuru by'umwihariko nkomereze ku makuru akomeje kugenda avugwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia, aho byitezwe ko by'umwihariko araza gutangura kuyobora ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika inshuro ya mbere. Uburundi rero buzoba bufashe icyo kibanza. Ndayishimiye by'umwihariko araza gushyikirizwa ayo mabanga ku mukwa Mungu nk'uko bigaragara nyuma yo gusozera inama igira 39 y'abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta bigize ubumwe bwa Afurika izotangura by'umwihariko ku munsi wa gatandatu w'indwi. Izindi nshuro Burundi bwaba bugira rero n'ubundi buhabwe ubwo burongozi bw'ikiringo cy'umwaka umwe bwabaga buri rero mu ruhagarara rwa politike nko muri 2015. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kandi ryahindutse muri 2002 risubirira by'umwihariko iryahoze ari Organisation de l'Unité Africaine, naryo rero ryari ryaratanguye mu 1963 rinafite intumbero yo kuronsa ibihugu bya Afurika intahe yo kwikukira, kurwanya ubukoroni, gushigikira iterambere hamwe ndetse no kunga ubumwe bw'abanyafurika. Iri shyirahamwe kandi rihurikiyemwo cyangwa se rihuriyemwo ibihugu bigera muri 55 kandi ubu rikora cyane cyane n'undi ku bibazo by'amahoro n'umutekano, ubukene ndetse n'indwara z'ibyaduka hano muri Afurika. Ndayishimiye azosubirira Perezida wa Angola João Lourenço yararirongoye kuva ku igenekerezo rya 15 Ruhuma umwaka ushize. Umukuru w'ubumwe bwa Afurika kandi ahabwa ikiringo cy'umwaka umwe by'umwihariko gererekanwa hagati y'ibihugu bigize rero iri shyirahamwe atandukanye, by'umwihariko n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika we atorerwa ikiringo cy'imyaka 4 akaba ari nawe by'umwihariko mu by'ukuri ajerwe uburongozi bw'ibikorwa by'amahoro by'iri shyirahamwe. Umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika kandi ubu ni umunye-Djibouti Muhammadu Ali Yusufu yatowe nawe n'undi umwaka uheze. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi agiye kuyobora iri shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika aho rero azorabwa no kugira icyo akoze rero ku bibazo biri muri Sudani y'Epfo, Libya ndetse no mu karere ka Sahel. Ariko kandi azonakurikirana cyane cyane ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho igihugu kiwe gikorana n'igisirikare cy'icyo gihugu mu kurwanya imihari by'umwihariko yitwaje ibirwanisho na cyane cyane umutwe wa M23 cyangwa se umuhari wa M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Reka kandi ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Uruhande rw'u Rwanda rwagize icyo rivuga by'umwihariko ku bikomeje kugenda bivugwa, aho amaze imisi havugwa amakuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazirimo zirategura ibihano bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda agaragara, cyangwa se n'ibindi bishobora kuba byafatirwa u Rwanda. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ibihano biza kuba ari ibihano biza kuba rero iyo biza kuba byakemura ikibazo cyo murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwakwakiriza yombi kubihabwa. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabegeretse rero mu kiganiro yahaye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Nyuma y'uko rero hakomeje kuvugwa inkuru z'uko amahanga yaba arimo gufatira u Rwanda ibihano bimenyereye, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirushinze rero kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington DC rwasinyanye na Kongo Kinshasa.
Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi asubiza kuri ibyo bihano yavuze ko rero ntacyo bishobora gukemura ku bibazo by'ingutu bimaze rero imyaka myinshi cyane byugarije Kongo Kinshasa. Yavuze ko kandi iyo bibihano biramuka hari icyo rero byafasha u Rwanda rwakwemera rero kubihabwa byihuse. Ati ibihano biramutse byakemura ikibazo by'umwihariko cy'ingutu kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko EDC, by'umwihariko ati nabisinyira ejo. Uyu mukuru wa diplomasi y'u Rwanda kandi yibukije ko mu myaka iberwa muri 15 ishize u Rwanda nabwo rero n'ubundi rwafatiwe ibihano by'umwihariko rushinjwa gushyigikira umutwe wa 23 ariko bikaba bitarigize bibuza uyu mutwe n'ubundi kongera gufata intwaro. Ati murabizi ko hagati ya 2012 ndetse na 2013 nanone habaye gufatira ibihano u Rwanda, ese byigeze bikemura ikibazo cya RDC? Ati na 23 oya, intambara yubuye n'ubundi nyuma y'imyaka 8 mu kwakira kwa 2021. Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi yashimangiye ko imvugo y'ibihano by'umwihariko byafashwe nk'inkoni by'umwihariko y'ubumaji by'umwihariko ntacyo ivuze. Yunzemo ati nta bihano na bimwe rero n'ubundi bibaho ku isi bizatubuza n'ubundi kurinda umutekano w'imipaka yacu ndetse no gukumira ko rero abaturage bacu bakongera guhura n'ibyo bahuye nabyo